Projekat završen. Kompletna zaštita za zimu. Još jedan automobil je napustio naš studio Polish Pro Zrenjanin. I sada je potpuno zaštićen. Iznutra i spolja. Klijent nam je dao puno poverenje, a mi smo isporučili paket. Potpuna korekcija laka. Temeljno smo uklonili sve vidljive ogrebotine i nesavršenosti, vraćajući punu dubinu boje. Zbogom oštećenjima, dobrodošao salonski sjaj. Aplikacija premium keramičke zaštite, 3 godine. Obezbedili smo 3 godine mira. Keramika štiti lak od UV zračenja, ptičjeg izmeta i posebno od agresivne zimske soli, blata i hemije. Keramička zaštita šoferšajbne. Tretman stakla stvara hidrofobni sloj koji odbija kišu i sneg, poboljšavajući vidljivost i sigurnost i olakšavajući skidanje leda. Besprekorna površina i 3 godine sigurnosti. Postignuti. Hvala na poverenju. Uživajte u vožnji i lakoći održavanja. Pripremite i vi svoj auto na vreme za sve uslove. Posjetite nas. Mošorinska, 189, Zrenjanin, rezervišite svoj termin. 064 14 14 148.